بسم الله الرحمن الرحيم. إيرو وكسازيا أولي كونغري إسلاما ديمقراط أم داخياني كي ددن دبرباري زمانا قشا ونخاسم زمان كردي جبونا قملت ما زانبه اولداري وی بسوزاویرانه بدوزاویرانه ویجه پاش نکفن او پیلانه گدجمن دریا دین ره وا پیلانا بجیتینه امیوان دیواره وان هلوشینن جارکی ده بناوه خدا و پیغمبر بنصوص دینی ده 1932 هجمارا هوار آیا کمین لشامه درکت ماموسته هری مزن جلادت بدر خان و دجی زمان کردی بتی پیلاتینی هات دانین افروجایا جه حرکات سیاسی جملت کرد ده 1600 هات ارکرن گپازده ایاره روژا زمان کردی به اما بریوه هجد دما پیغمبر ده هجد دما که خدا قرآن داخل سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام و شاغه زمان کردی هات ارکرن و بو نیشانک جنیشان خدایتیا خدا و مزنایا خدا وقتا قرآن پیروز دبیجه ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم جه آیات عظمت و مزنایا و قدرت خدایه چکرنا عرض و عظمان و نوکفبونا رنگ و زمان باشی کم تید بفکرن اف عرض و عظمان هان به گرنگی خواه جیانا انسان ره به تأثیر خواه لجیانا انسان چه قسی فیدا انسان تید هیه که اف عرض هان حاضر بو جبونا که انسان جیانا خود تید درباس که عظمان جی آلی کار بپیره جبونا وان دم ساله که چلو فیدا انسان تید هبه اما زایاهان جعرد و عظمان ره خده پیر کر حوال ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم نوکویا رنگ نوکویا دنگ اباناج آیات خدینه باش آیات خدینه خده چید بجد حق وان کسی گبان آیاتا انکار دکه خده تعالی دبیجه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم مگو آیات خدا یک جه زمان و رنگ او کسی زمان و رنگ انکار بکه یا صدما جیر دینی که پیش نکوه یان سینورا جیر دینه دجی کی دهبو دجی کی تنبه ابایا كفر بآيات خده إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم برا پشتا خوندن احکام شریعته برا پشتا خوندن قرآن پیروز و حدیث پیغمبر حنک خب ملتا و قرآن و پیغمبران نکن نبجن جداتی دن قبا زمان و زمان دهیه جبر تمام زمانا چه کردی به عربی به فارسی به ترکی به حتی زمان یقره چیا یک آیات خودیه انکار زمان دکه انکار آیات خودی دکه داخوازا ما و کنگره اسلاما دیمقراط که به بشکی گریدایی اولی به جوات اف گریدایی که جوات به جامعه خو مزگفت خو اولدار خوف گریدایی
نرينا ما جه زمان كردي ده بإعلان دستوري ده إعلان دستوري شو إعلان كي مؤقته تكاريب وإعلان دستوري دينه بولاتك بريبه لوقتك زمان كردي تخستن هند بالدستور كي دائم غير لازمه شما دستور دائم جوان تشترنا لازمه شما جويتنير لازمه شما وقتك زمان انجليزي تعريف ساندن بيره اعلان دستوري كار قبول بك ودستورا قشتي هجنا هاتي دانين شما زمان كردي بافقه تشقل غير لازمن دا خوازا ما ومافو حقي ميه ام نبارس دكن ام حقي خفت قرينن زمان كردي ده دبستان مده بيدانين بخندن قشتي زمان كردي هنك زمان عربي دناف ده هبش برم جو زمان قشا حزدكن جي دسبيكا خندنه حتاني بزانستيه حتاني بجامعة وهيج جي بلنتر هذا اف مشاكل قبيدا ويشي بون جبون افان لوحاتك هاتن دانين او جبرك بزمان كردي وغير كردي في قريداي هم دخوازن بيجي برشعبار درباسكن جبر قوتن وانقو قاف زمان آيا هيج نهاتي قبول كرند دستوري ده زمان كي وطنية برافي عاقلي هان بدن آلي عاقلي هندكو قالك بدن آلي سوري قالك بتمام ملتي اخوة بكرد وعربي اخوة بمسلمان ومسيحي اخوة بإيزيدي اخوة بتمام باوري اخوة سوري يكو قالك اما وقت جداتي تيك ابن قبا ملتي سوري لسر اساسي الزمان قال سر اساسي نتو قال سر اساسي مذهب ونخوش ظانبين ونسوري ببال پرچکر نوه یان کشتنکی نافخوی دبن امجارکی ده دعوادار زمان خونه آلیکار زمان خونه پیشگرتی زمان خونه که زمان ما بجی کرن مافو حقی میه بجی کرن نهاد به اعلان دستوری ده وبدو ناد دستور عام ده مافو حقی کردا وک ملتکن لسر عردا خوين تاريخي دينوكي جيان دكن بحضاري صلاة بري تمام فان ملتي هرمينه لي ام فان ملتا وقفة قبول دكن دبي اوجي وقفة ما قبول بكن يانا وتجاري نخوش وخوشي وآرامي چه نبه وتمناكوكي هبن وقرآن بيروز دعوال تمام انسانات دكه قتيك بن عاشتي وسلامه ام بهبین ولات مبر سلام و آشتی باره ببل خوشی و یکبونه و هفگرتنه باره ببل قبول کرنا تمام آجهف را هره حتی نها سوریا حما حفدود کشت ام بهبینه که همه ببن پشگره هف و داویا قوتنا ما و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.